Ang kasing-kasing sa tao maunay simbolo sa pagbati. Nya kining pagbati mauna siya'y mutukmod nato pagbuhat, dili ang utok. Ang utok mao'y mag-analyze, nya mubati na gani ang kasing-kasing sumala sa gi-analyze sa utok, mo trabaho dayon ang atong motor system. Kaning atong para gud nang naghuna-huna ka nga musimba, pero wa ka ganahing musimba, igo ra ka naghuna-huna, unsa man day sunod nimong desisyon? Sunod na lang. Wa na kay wa man ka ganahi, wa man mo tukar ang imong gana. Pero gahuna-huna kang musimba, nya ganahan kay kang musimba, kay gusto kang mutan-aw sa pare, or magkita mo sa imong uyab didto, or magkita mo sa imong kabit, or sa imong crush, makita nimo, mura kag maulpot mo, hala, unsa na marong oras, hala, dagan-dagan din ka, kay di aman, gitukmod man ka sa imong pagbati, base sa imong gihuna-huna. Di ka mo karon sa may inyong gihuna-huna, ang anong nanimba man mo. Aron makakwarta, aron maayo sa sakit, daghan kay tag mga gihuna-huna, aron maing lawas, aron protektahan, posible. Pero ang kasing-kasing di ay kinahanglan gyud butangan og Dios non nga gugma. Kay kung mao na gyud maghari sa tong kasing-kasing ang Dios non nga gugma, nindot kaayo ang atong mga buluhaton o mga isulti. Muna, ang Ginoo gugma man, ang una gid niyang gibuhat, mao ang mga maayong butang. Tanang butang sa kalibutan nga gihimos Ginoo, maayo gyud. Gikas kinagamyan, ngadtos kinadak-ang butang. Pulos gyud maayo. Niya kung duna na gani dili maayo, iya dayon ng ayuhon. Sa to laki-lakian, dili niya ba tiwason ba? Iya ginang ayuhon, ayom-ayomon. Unya ang pinakamaayo nga gibuhat sa Ginoo, kita gyud nga mga tao. Kita mao iyang masterpiece, kay naong gyud ta niya og kasamahan. Muna ang iyang gugma, og nahigugma man siya sa tanang creation, labaw kaayo niyang gihigugma ang tao. Gilingi anay mong tupad. Ingna masterpiece kas Ginoo. Ina masterpiece kas Ginoo. Nya mo ingon sa dena imong tupad, ikaw masterpiece sa demonyo. Ona ang yawa kay siya man mo ikaaway sa Ginoo, ang kasing-kasing sa yawa ang gibutang niya dili gugma, garbo ba? Muna kanang mga tao karon nga mga paggarbuhon, yawanon ang atong tawag ana. Nya kumusta man mo? Diyos non o yawanon? Kusga. Kanang dili dayon mo tubag, may pagkayawanon na. Gaduda pa ba? O nya unsa may kuan? Unsa may mahitabo kung kita mga Diyos nun ta o kasing-kasing, maliwat gid ta sa kasing-kasing o kinaiya ni Kristo o sa mahal nga Birhen Maria. Unsa man sila, ang pinaka-basic yun nga description ni Kristo nga nindot kay paminahon is maayong magbalantay. Siya ang maayong magbalantay. Ninduta na magbantay ba? Kita din sa atong simbahan na amantay PIMAG. Ang buting atong mga PIMAG kanang Paris Marshals Assistance Group, maayo ba ka nang magbalantay? Mubantay sila diha inig parking, nya human mo bantay pud sila inig kagabi. Nya unsa may kinaiya ning maayong magbalantay? Di gid siya musugot nga naay usa sa iyang gibantayan nga mawala. Maglisod gid siya nagdawat. Munang moingon siya ang maayong magbalantay, naa gani kay usa ka gatos ka karnero, nawa ang usa, biyaan gid nang 99, unya pangitaon gitong usa nga nawala.
Nya ini kakita pagid niya maglipay, magpista na ana gipakita sa example ni Kristo ni adtong istorya sa prodigal son nga pagbalik sa iyang anak nakaplaga na niya, nagpista siya, nangimbitar sa mga silingan, nagpista og maayo tungod kay nakaplaga niya ang iyang nawala nga anak or nawala nga karnero. Nanglitan kamo mga asawa, mawa inyong bana, mangita mo dili. Nya inig uli, magpista mo dili. Labi na yung imong nasakpan, kadito gikan siyang kabit. Ansa man, magpista ka dili. O na, og nahigugma jud ka nya imong kasing-kasing liwat sa Ginoo, inig kaabot sa imong bana, magluto yung kaglami ang pagkaon. Katong special gid ba nga luto ba kay nauli gud. Na nya iniglakaw na sad balik siyang kabit, mag-andam na sad kag manok kay paborito niyang manok isa inig uli anib ihawon ko ning manoka kay kapuyon ra ba to iguli tong akong bana. Ana. Unsa kay batios bana no? Nga buangon nya mao na imong buhaton niya kada uli nya mangimbitar pa ka sa imong mga silingan nga unta di akong bana na uli sa dugay na rin nawa sa usa ka semana ra gud mao man gina iyang schedule ana unsa kay bation sa kuan unsa bation ka sa ana ganing imong bana malipay o maguol purting lipaya sige balihon nato ug ang asawa mo ay mga bit nya mouli ang bana magluto sad di ba siya kamong muluto mag-order gyud siya og kuan gikan sa tayo na grab food no gastuan gyud ba ay lipay kay siya nga nauli gihatod pas kabit ngadto zaman okay na oy mga bana dili ang inyong kasing-kasing yawanon ang kasing-kasing. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo, actually nag-describe siya siyang kaugalingon. Kaya kanina manggod San Pablo, kaaway ni siya sa Ginoo, iyang gipanglutos ang nagtuos Ginoo. Unsa iyang analysis sa ikaduhang pagbasa, sa dihang kita mga kaaway pa sa Ginoo, nagpakamatay siya para nato. Sa dihang kaaway pa ta. Insya, panagsara kay nabuhaton sa usa ka tawo nga magpakamatay para sa iyang isig ka tawo, tingali mabuhat na niya ngadtos mga buotang tao. Posible nga mabuhat pero panagsara kayo. Ako sa inyong tanaw nako, buotan ko dili. Kusga. Sige, ako lang ang dawaton nga mo na inyong tanaw. Og naay gusto mo patay nako, mo kuan mo dipinsa mo nako, kamo na lay magpakamatay. Oy, asa ka mo managan. Nay may ngam tiunan ko dirig pusil bab. Kinsay mo luwas aning paria nga moy akong pusilon. Kay guwagan nimo luwas, dayunon ko ning pusil. Nay usa ninyong mutindog nga ako lang sir. Mana? Oy, mga naong ninyo. Kay tinuod pa na namalit na mugslat. Lisod magani mo nga ihatag ninyo inyong mga kwarta din ipalit og slot tag 1,000 raman ta niatong slot pero ubay-ubay betag halin gahapon nahalinan ta og 343 slots gahapon di dagan kana pero kani nang hatag ni sila kay nahigugma man ni nako nya mura man sad kog buotan salamat kayo pero napay nahibilin 44,756 pa ka slots. Na kay daghan aning magpakamatay pasabot bisag sakit-sakit nang ihatag mo palit lang yapon posible kung liwat ang kasing-kasing nila ni Hesus pero si Hesus matud pang San Pablo sa dihang mga kaaway pataniya nagpakamatay aron maluwas ta insya kun maunay paghigugmas Ginoo nato samtang kaaway pata labaw na karon nga iya natang mga higala mga magtutuo nata di kita pasagda ni Kristo muna ang kani mga magtutuo nga tinud-anay ug nasayod aning dako kay gugma ni Kristo relax kay tastanan relax kayo muna diri sa atong ebanghelyo giklaro gina ni Kristo unsay iyang batasan mo tong himo sa example nga
kung mawad-an og usa ka karnero ang maay magbalantay, iya ginang kuhaon nya mangimbitar gina siya iyang mga silingan nya wa ra diri sa kalibutan, iya dayong gitabok ngadto sa langit, niingon dayon siya sa samang pagkaagi. Sa tiyang ingon, mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam nga mga tawo nga mga tarong nga wa na magkinahanglang maghinulsol. Ang dako di ang kalipay sa langit mga igsoon, kana gyung naay usa ka makasasala nga maghinulsol. Naagot to'y gisulti nga ni Kristo, nalimot lang kung asa tong dapita sa Ebanghelyo kay nga buguon lagi taan ni. Ingon siya, kung ang usa ka tawo makapabalik og usa ka tawo ngadto sa Dios, mapasaylo ang tanan niya mga sala. Ikaron makasasala nya makapabalik ang usa ka tawo nga mobalik sa Ginoo, automatic imong tanang sala limpyo. Muna ang atong sugo, ingos Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita, kitang tanan gihigugmas Ginoo, basta maghinulso lang ka, malipay ang Ginoo. Namang giuban nato moingon dayon, uwaw kayo iadtog simbahan mo nang wa na lang ko mosimba kay uwaw kaayo. Malipay lagi ng Ginoo, mas malipay gud siya karon daghan-daghan man ta dinhi. Nya pulos man ta mga buutan. Nailingi ay mo to pa din na buutan ka. Pangutan abay nabuutan ka o buangon. Nya mo yung sa buutan-buutan sa koy. Dili kay malipay ang Ginoo ani. Kay mga buutan man ta. Pero dai mo so dinhi nga manuyupay gyud kaayo, nya maghilak dias luyo. Maghilak ba tungod kay giimbitar ni Bradani nga gipaso dire. Kanang sala ni Bradani ug danay sala, ang iyang asawa kay bawang maginaon sa saysahan na niya. Papas na tanan pwede na siya mamatay. Nya lipay kay Ginoo basta naay muso dire nga ingon ana kana bang manuyupay nya nakaamgo lang imong giimbitar. Lipay kay Ginoo ana, mas malipay pa siya inigsod anang tawhana kaysa igsod ni sa metong kinabuotanan dire. Kana brother ni kana tong singer buutan na siya. Ang Ginoo dira kay na mo pansin siya na so nasang buutan ana pumusod gani ang kanang perting buangona basta lagi pakpak ng Ginoo mga anghel dito sa langit niya ang katong nag-imbitar niya papason ang tanang sala mo na atong motivation. Balik ko sa example, imong bana nangabit himo ato siyang puhunan aron ang imong sala mapapas, sige higito siyang higugma kay ang makapa-attract sa tao gyud gugma man. Kinsa tong mahigugma niya, muduol man gina, mupilit man ginang tao sa nahigugma niya. Tistingi, bisag pare, sige higugma. Pilit pero sige kontra. Maingon din ng pare, wa kay ayo. Bisag kinsa diya, sige higugma di ba mupilit na nimo, kamo maginikanan. Sige higugma yung anak, di ba magsige nagparaig. Sige hiog yaw-yaw. Idlas kay nastanan. Tinoo dili. Nasugod karon igulis inyo higugma agyon niya nanagani kay anak o nanakay banang buangon ing na rin puhunan para mawa akong salap. Sigihan ko gini higugma hangtod ko mamatay. Mo na si Kristo nagpakamatay gyud para nato. Mao ginay utlanan sa gugma ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Sige, manindog na ta mga mahigugmaon.